дар рӯзи даъватшаванда ифтихори сартосариро ба вуҷуд овард. дар ин рӯз ба ифтихори шомил шудани ҷавонон ба сафи ҷузъу томҳои қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамоиши фахрӣ ташкил гардида волидони ҷавонони ватандӯз аз омодагӣ ва ҳавасмандии фарзандон барои ҳифзи марзубуми кишвар сарбаландӣ баён намуданд. من افتخار دارم این فرزند دیومی من است که به صف ارتش ملی میپیوندد. فرزند کلانی من از در سرحد خدمت میکند. من افتخار دارم از فرزندان خود که چون مردانوار خدمت وطن را ادا میکنند. شرایط مهیا است. فرزند خوردی من بعد از او عبرت گرفته به صف قواهای مسلح پیوند. امروز برای من همچون والدین این باعث فخر است که فرزند دیوم من هم به صف قواهای مسلح داخل می شود. ҳамовозӣ ва рӯҳияи баланди ватандӯстӣ дар рӯзи даъватшаванда дар шаҳри душанбе ки шумораи зиёди сокинону ҷавононро ҷамъ овард, намояндагони роҳбарияти мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе, вазорати мудофиа, аз ҷумла падару модарони даъватшавандаҳо ширкат намуда ҷавононро бо ин рӯзи пуршараф табрик ва баҳри адои хизмати софдилона ба нафъи халқу миллат ҳидоят карданд. тайёрӣ ва омодабошии ҷавонон барои пайвастан ба артиши миллӣ ки аз рӯи ифтихору ҳавасмандӣ сурат мегирад гувоҳӣ аз он аст ки дар пойтахти мамлакат шаҳри душанбе масъалаи тарбия ва низоми тайёрии тодаватии ҷавонон хуб роҳандозӣ гардида даъватшавандаҳо аз рӯи ҳавасмандӣ барои адои хизмати ҳарбӣ имрӯз омодагӣ баён мекунанд. ман пас аз қадми донишгоҳ мехоҳам ба мисли дигар ҷавонмардо ва қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон хизмат кунам. ватан ватан аст. ватан шарафи ман аст. ифтихор дорам аз дигар ҷавонмардо, ифтихор дорам аз ин ватан. ман аз ин ҷавонон фахр дорам. ман хонандаи муассисаи таҳсилоти умумиёнаи умуми рақами 33 баъди кадри мактаб омодаам ба хизмати ҳарбӣ равам. من امروز در روز دعوتشونده با گلدختران خودمان اشتراک میکنم و برای من یک فخر است که ما چنین جوانمردانی سرغیرت داریم و پرقوت داریم. آنها میتوانند وطن ما را آبروی وطن ما را بالا گردانند. ما از چنین جوانمردان فخر میکنیم. бо такя ба афзудани майлу рағбати ҷавонони синни даъватӣ барои пайвастан ба артиши миллӣ ки имрӯз сипари боэътимод унвон мегардад, дар асоси дастури роҳбарияти шаҳри душанбе довталабон сароғоз бо роҳнамоӣ дар мактаби муттаҳидаи техникии ҷумҳуриявии ташкилоти мададгори мудофиа омӯзонида шуда аз рӯи тахассусҳои зарури мутобиқи талаботи ҷузъу томҳои қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ҷалб карда мешаванд. бо ин мақсад имрӯз шаҳодатнома ва ҳуҷҷатҳои тахассусӣ низ дар вазъияти тантанавӣ тақдим карда шуд. имрӯз рӯзи саодати миллат санаи тантанаи ватандорист. зеро дар бораи ватандорӣ имрӯз бисёр мегӯянд яке аз шаклҳои олитарин ва барҷастаи изҳори ҳисси ватандорӣ ин хидмат барои ватан, адо намудани қарди шаҳрвандӣ аз ҷониби фарзандони ин ватан мебошад. имрӯз пойтахт низ нахустин шуда аз ҳисси ватандӯстии ҷавонони душанбешаҳр мужда медиҳад. зиёда аз 300 нафар ҷавононе ки тӯли 3 моҳ дар мактаби муттаҳидаи техникии ташкилоти мададгори мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон марҳилаи омодагии тодаватиро дар асоси қарори раиси шаҳри душанбеи муҳтарам Рустамӣ Эмомалӣ пурра сипарӣ намуда ҳамчун сарбози соҳибихтисос гардидан ба сафи қувваҳои мусаллаҳ сафарбар карда мешаванд. нерӯи муҳофизатӣ ва сипари боэътимод бо иқтидори муосири мудофиавӣ хоса шароити хизмат дар қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон бо таваҷҷӯҳи хосаи роҳбарияти давлату ҳукумати мамлакат барои хизматчиён имконоти замонавӣ муҳайё гардида хобгоҳ, утоқҳои замонавии кори афсарон, ошхона, ҳаммом, хонаи фарогирӣ ва майдончаҳои варзишӣ амал мекунад. дар раванди табдили қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ба сипари боэътимоди кишвар ки аллакай ниҳоди мукаммали ҳифозатӣ дониста мешавад, нахуст мустаҳкам намудани иқтидори мудофиавӣ дар заминаи сохтори ташкиливу штатӣ, таъминоти моддиву техникӣ ва пуррагардонии сафи артиш бо мутахассисони касбӣ ба вуҷуд омада, амнияти давлату миллат, ҳаёти осоиштаи ҷомеа ва пешрафти тамоми соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ, тартиботи ҳуқуқӣ, таъмини волояти қонун, пешгирӣ ва мубориза бар зидди ҷиноятҳои муташаккил, пеш аз ҳама оромиву осудагӣ дар кишвар пойдор аст. имрӯз эҳсоси соҳибдавлатӣ бо дарки баланди масъулият тақозо гардида, ифтихор аз давлати соҳибистиқлол, арзишҳо ва дар партави сиёсати созандаву дастовардҳои он ташаккули андешаи миллӣ омили асосии рушд аз ҷумла устувории пояҳои давлатдорӣ мегардад. дар ин марҳила ҳисси баланди худшиносии ҷавонон баҳри ҳифзи марзубуми кишвар бештар шуда, бо такя ба шароити муосири хизмат дар қувваҳои мусаллаҳи мамлакат ҳавасмандӣ барои ба артиши миллӣ пайвастани ҷавонон зиёд гардидааст.
احساس بلند وطندوستی، خودآگاهی و خودشناسی ملی، آمادگی جوانان برای حفظ مرز و بوم کشور و ادای خدمت حربی امروز محور وطنداری است که از روی افتخار ملی با هم‌آوازی کلی صورت می‌گیرد. فخرالدین محمد یوسف با ادریسم، دوشنبه اخبار. дар деҳоти воруғ ва чоркӯи шаҳри Исфара маъракаи муҳими сиёсӣ, даъвати баҳории ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳ ба маъракаи нангу номуси ватандорӣ табдил ёфта, аз даъват то даъват сафи ихтиёриён барои хизмат ба модар ватан бештар мегардад. ҳамин аст ки дар рӯзи аввали даъват дар деҳоти воруғ ва чоркӯ нақша барзиёд таъмин мегардад ва дар ҷумҳуре аз аввалин шуда аз иҷрои нақша мужда медиҳам. ба муносибати гусели навазкарон дар деҳоти воруғ роҳпаймоӣ доир гардида, хурду бузург садоқату самимият افتخار از این وطن را واضح تجسم نمودند. خدمت در صف ارتش ملی مایه افتخار هر جوانمرد است. خدمت به وطن مادر این قرض است و هم فرض. شخصی که وطنش را دوست می‌دارد، مادرش را دوست می‌دارد، باید به خدمت حربی رود. جوانان باید قرض فرزندی خود را در نزد وطن اجرا نمایند. با پشتیبانی از سیاست سازنده و دورنگرانه پیشوی ملت محترم امامعلی رحمان، رادمردان دهات واروغ با امر دل و وجدان به خدمت مادر وطن یعنی حفظ مرز و بوم را سپار میشوند. در چوربینی باشگاه که با افتخار گسل دلاوران دایر شد، پیر و برنا، نوازکاران و والدین آنها با افتخار از این وطن آباد و آزاد و پایداری صلح و ثبات تاکید نمودند که خدمت در صف ارتش ملی قرض جوانمردی بوده. جوانان هنگام خدمت همه طرفه آب و تاب می‌یابند و از مکتب مردانگی می‌گذرند. هر نفری که وطنش و ملتش و دولتش را دوست می‌دارد برای حمایت مرز و بوم دستاوردهای زمانی صاحب استقلالی و منفعت‌های ملی باید همیشه آماده باشد. در دهات واروغ در هر دعوت جوانان به صف ارتش ملی فرزندان شخصان منصبدار به خدمت مادر وطن راهسپار می‌شوند. همچون فرد جوان وطن پس از ختم فاکولته خودشناسی دانشگاه ملی تاجیکستان تصمیم گرفتم که از جماعت دهات واروغ به خدمت حربی سفربر شوم. سهم خود را در حمایت مرز و بوم اجدادی گذارم. زیرا برای من از واروغ رفته خدمت کردن نه تنها عهدهدار شهروندی بلکه مسئولیت و افتخار است. واروغ سرحد سرحد و مرکز ننگ و ناموس است. غرور ملی و وطنداری ما پیش از همه در آن ظاهر می‌گردد که موقع رسمی دولتی خود را حمایت کنیم و سیاست پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان را جانبداری نماییم. دوام 5 سال می‌شود که دلاوران واروغ و چارکو با تامین نقشه و نشان دادن حس بلند وطندوستی و افتخار ملی نمونه عبرت دیگران گردیدند. خدمت به وطن قرض همه مردان است. دوری و زی وطن شر نامردان است. و امروز ما مادران واروغی رسالت مادری خود را به جا آورده فرزندان خود را در روحیه انسان دوستی و وطن دوستی و خویشتن شناسی و خودآگاهی ملی تربیت نموده برای خدمت به صف ارتش ملی روانه می‌سازیم. در دهات چارکو با مناسبت گسل دلاوران چارکویی با اشتراک صدها نفر راهپیمایی ادانه دایر گردیده معرکه گسل نوازکاران به یک عید تبدیل یافت. ساکنان و والدان نوازکاران سرفراز از آن بودند که جوانان دلیر چارکویی عنعنه برادرانشان را ادامه بخشیده اختیاراً به خدمت مادر وطن می‌روند. آنها در منطقه مرزی عمر به سر می‌برند و خوب می‌دانند که محافظت مرز و بوم وطن این حمایت عائله و در عموم دولت و ملت است. امروز من جوانان چارکو با خواهش خودشان با خدمت وطن مادر تیار ما مادران فرزندان ما را با دعای نیک مادری با خدمت وطن روانه کرده ایستاده. من همچون مادر به فرزندم میگویم که وطن عزیز خود را تاجیکستان را حمایت کنند. معلوم است که امسال هم چون سالهای قبلی در روز نخستین آغاز معرکه دعوت بهاری جوانان به صف ارتش ملی در دهات چارکو نقشه دعوت برزیاد تامین گردید. نتیجه کارهای ترغیباتی و تشویقاتی برگزاری چاره‌بینی‌های مهم در سمت بلند برداشتن حس وطندوستی جوانان و مهمتر از همه درک مفهوم وطن و وطنداری است که امروز جوانان اختیاراً به صف ارتش ملی پیوسته صادقانه خدمت می‌کنند. در یکی از قسم‌های نظامی خدمت عسکری را ادا نمودم. امروز آموزگار مؤسسه تعلیمی رقم 25 به شاگردان درس وطنداری می‌آموزد. وطنی امن و آسوده و توانا داریم. در دهات واروغ و چارکو با رعایت سنت‌های نیک
қадршиносии волидони навазкарон ва дигар шахсони масъул навазкаронро бо рӯҳияи шоду болида ифтихор аз ин сарзамини озоду обод ба хизмат гусел намуданд. хизмат барои ватан албатта барои ҳар як шаҳрванд хусусан ба ҷавонони бонангу ори миллат худшинос ҷонфидо аввалин дараҷа мебошад. чӣ хеле ки пешвои муаззими миллат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар паёми худ ба маҷлиси олӣ қайд карданд, махсусан барои ҷавонон ҳимояи марзу буми ватан манфиати давлату миллат аз муқаддастарин вазифа ва қарзи фарзандии ҳар як шахси тоҷикистон мебошад. خدمت در صف قواهای مسلح کشور در برابر قرض فرزندی و ایمانی و وجدانی همزمان برای هر یک جوانمرد با ننگ و ناموس مکتب بزرگ حیات منصوب می‌یابد. زیرا محض در دوره خدمت عسکری آنها ماهیت مفهوم وطن، دولت، ملت، وطنداری، ارزش‌های ملی و خویشتن‌شناسی را درک نموده، سبق دلیری و شجاعت و صداقت را می‌آموزند. ارتش ملی جمهوری تاجیکستان که بعد صاحب استقلال گردیدن وطنمان تأسیس و به یگان زمینه مادی و تکنیکی تکامل یافت، از امتحان سنگین تاریخ گذشته است. امروز آن قادر است که امنیت دولت، تمامیت ارضی، دخل ناپذیری مرز و بوم، استقلال وطن ملی ما را تامین سازد. محض با درک همین مسئولیت وطنداری، جوانان ولایت مختار کوهستان بدخشان اختیاراً به صف حامیان وطن حاضر شده در تامین حمایت مرز و بوم دیار اجدادی و مقدسات ملی سهمی بارز می‌گذارند. مراتب دهم است که ولایت مختار کوهستان بدخشان نخستین شده نقشه دعوت به صف قواهای مسلح کشور را در روز یکم دعوت پورا اجرا میکند. چون این نتیجه بازگوی وطن دوستی و وطن پرست، دلیر و شجاع و با ننگ و آر بودن جوانان این منطقه بلندکوی کشور میباشد. دورنده مدال نقره و برنجی در چمپیونات جهان در رشته گشتین کورش و 5 کرده چمپیون در شهر مسکو روسیه اوید و جودو هستند. دانشگاه تکنولوژی فدراسیای روسیه را با موفقیت ختم کرده. امروز برای ادا کردن قرض وجدان در نزد وطن مادر از روسیه به ناحیه درواز آمدم. من همچون غالب مسابقه های جهانی در قطار دیگر جوانان غیور بدخشان میخواهم در صف ارتش ملی داخل شده خدمت حتمی حربی را با سر بلند ادا کرده و نزد والدینم برگردم. با ارتش ملی جمهوری تاجیکستان داخل شده با سر بلند خدمت نمایم، زیرا این مکتب برای هر یک جوانمرد قرض است. من همچون جوان یعنی دعوت شونده میخواهم که خدمت وطن مادر رو سربلندانه ادا نموده و پیش پدر مادر تا به سلامت برگرد. جوانان ولایت مختار کوهستان بدخشان در صفهای ارتش ملی سربلندانه خدمت مادر وطن را ادا نموده با متانت و شجاعت خود ثابت می‌نمایند که آنها در تامین امنیت و حفظ مرز و بوم کشور عزیزمان همیشه آماده هستند. ما جوانان ناحیه درواز با چشم خود می‌بینیم که با غمخواری اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان چونین دیدبانگاه‌های حاضر زمان با تمام شرایط معاصر در اختیار افسران و سربازان قرار دادند. پس چرا ما قرض وجدانی خود را در ردیف دیگر جوانان مملکت ادا نکنیم؟ زیرا خدمت حربی برای هر یک جوان حتمی و شرف بزرگی وطنداری است. در شهر خاروق با مناسبت گسیل جوانان به صف ارتش ملی جمع تنتنوی روز دعوت شونده با شکوه و شهامت خاصه برگزار گردید. این نوبت نیز مراسم ادانه با راهپیمایی عمومی با اشتراک نمایندگان کسب و کار گوناگون از میدان غلبه تا نزد تئاتر ولایتی شهر خاروق آغاز گردید. در مراسم سفربرکنی جوان پسران شهر و نویاهای ولایت به خدمت مادر وطن، سابقه‌داران مهنت و پدر و مادران جوانان وطن دوست دیار با شعار و آوازهای ترنم کننده آرمان‌های اجدادی و گرامی داشت ارزش‌های والای انسانی صداقت به این خاک و سرزمین اشتراک نمودند. امروز خودسرانه خدمت وطن مادر کردم اومد. باوری کامل دارم که آنچه جان بعد خدمت ادای حربی برمیگردد و وطن مادر خدمت میکند. قواهای مسلح کشور یک از رکنهای واقعاً بنیادی و مهمترین دولت و سپر با اعتماد تاجیکستان به حساب میرود. محض با شرافت صداقت و جسارت کسبی، فداکاری و جانساری و خدمت‌های شبانه روزی هیئت شخصی قواهای مسلح مملکت امروز در جامعه موصول و ثبات پایدار گردیده مردم زندگی آسایشته حالانه دارند. ما جوانان ناحیه مرغاب و وطن صادق هستیم. مورد به ذکر است که جوان
мардони худшиноси вилоят бо иқдоми шоистаи худ барои дигар ҷавонписарони мамлакат намунаи олии инсондӯстиву меҳанпарастии худро давоми чанд соли ахир исбот намуда дар ҳар як давлат ҷиҳати иҷрои саривақтии фармони сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳи мамлакат генерали артиш муҳтарам эмомалираҳмон ба хизмати ватан модар ихтиёран сафарбар мегарданд. дар ҷамомади тантанавии сафарбарсозии ҷавонони вилоят ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон ки ба як иди ҳақиқии сокинони вилоят табдил ёфтааст хурду бузург бо меҳри беандоза иштирок карда ба ҷавонони сарбаранди вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон роҳи сафед ва хизмати бобароро таманно намуданд. ифтихор дорам аз далерию ҷасурии фарзандони худам. ифтихор дорам аз он ки фарзандони ман имрӯз ба сафи артиши миллӣ мераванду хизмати ман бар ин садҳо ҳазорҳо миллионҳо модаронро мекунанд. ман имрӯз як тан аз модарони шаҳри хӯроғ ифтихор аз он дорам ки писари ман барои ҳифзи хоки ватан ба сафи қувваҳои мусаллаҳи мамлакат шомил гардид. дар рӯзи аввали даъват худихтиёрона ҳозир шуданд ва комиссариятҳои ҳарбӣ гувоҳӣ онанд ки дар ҳудуди вилоят пайваста корҳои тарғиботиву ташвиқотӣ миёни хатмкунандагони синфҳои болоии муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳру ноҳияҳои вилоят ва волидайни даъватшавандагон гузаронида мешавад. мо ҷавонони ноҳияи рӯшқала ҳамеша омодаи хизмати халқу ватани худ омодаем. ман имрӯз ифтихор мекунам ки аскарбача шудам. дар муддати кӯтоҳтарин иҷро гардидани нақшаи даъват ба сафи артиши миллӣ бори дигар исботи он аст ки ҷавонон сиёсати хиратмандонаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалираҳмонро ҳамаҷониба пуштибонӣ карда бо азму иродаи қавӣ омодаи ҳимояи ин сарзамини ниёгон мебошанд. имрӯз дар қатори дигар ҷавонписарон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон шомил гардиданд. хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон ба мо дарси мардонагӣ ва шуҷоат و صداقت به وطن را می‌آموزاند. خوشبختانه امروزها فرزندان نویاهای درواز و مرغاب و شغنان اشکاشیم و ونج و روشان روشقله و شهر خاروق با درک بلند مسئولیت شناسی در یک روز بر حمایت وطن مادر سفربر شدند. از این رویداد فرافیزای خود اختیاران مادران سربلند ولایت بار دیگر باوری حاصل می‌کنند که جگربندان به کمال رسانیدهشان چون سپری با اعتماد در اجرای عهدهداری‌های حربی خود صادق می‌باشند. مادر دعوت شونده سلیمانوف مویز می‌باشم. خدمت در صف ارتش ملی برای هر یک جوان پسر مکتب بزرگ خودشناسی و خودآگاهی است. ما مادران بدخشان سرفراز شکرگزار از آن هستیم که جگربندان ما نیز در وطن خود قرض فرزندی خویش را اجرا می‌کنند. پدر و مادران ولایت مختار کوهستان بدخشان از آن افتخار و بالیدروحند که فرزندان آنها در قطار دیگر جوانان شجاع میهن خاک مقدس کشور را از خطرهای احتمالی همه‌جانبه حفظ می‌نمایند و در تامین امنیت دولت سهمگزار می‌باشند. از جانب تشکیلات جمعیتی مددگاری مدافع ولایت مختار کوهستان بدخشان به 130 دعوت شونده شهادتنامه رانندگی داده شد که آنها از این اقدام دوچند خرسند گردیدند. جوانان سفربر شده از اویله‌های زیایی و کارمندان ساختارهای دولتی 30% را تشکیل می‌دهند. جمعیت تنتنوی گسیل جوانان ولایت مختار کوهستان بدخشان با تهیه برنامه فرهنگی جذاب و وطن دوستانه از جانب هنرمندان ولایت ادامه واقعی پیدا نمود. سرود و ترانه‌های دلاشوب، رقص و بازی نوازکران و والدین آنها به مراسم دعوت بهاری دلیران متین اراده ولایت مختار کوهستان بدخشان به صف قواهای مسلح حسنی انجام بخشید. در میدان قسم حربی کشانه‌های زودامنی وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان واقع در ناحیه رشت دعوت شوندگان از ناحیه‌های منطقه رشت برای شامل شدن به صف ارتش ملی حاضر گردیدند. رفت چاره‌بینی با شکوه از حس وطن دوستی جوانان ناحیه‌های لخش، سنگوار، رشت، تاجیک‌آباد و نورآباد شهادت می‌داد و این مسئولیت شناسی باعث اجرای نقشه دعوت بهاری گردید. در همایش روز دعوت شونده نمایندگان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه‌های منطقه رشت، مقامات حفظ حقوق، وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان، پدر و مادران دعوت شوندگان و سابقه‌داران و فعالان جامعه اشتراک نمودند. خدمت در صف قوه‌های مسلح برای هر یک مرد با ننگ و ناموس و تندرست و خودآگاه مکتب حیات و جوانمردی است، زیرا در این مکتب جوانان درس شجاعت و مردانگی گرفته حفظ مرز و بوم وطن عزیزمان را می‌آموزند. قوای مسلح جمهوری تاجیکستان زیر توجه بی‌واسطه رهبر معظم کشور پیشروی ملت قرار دارد. ما جوانان را لازم است که در حفظ منفعت‌های ملی
تحکیم پایه‌های دولت و دولتداری و تامین امنیت و ثبات کشور صادقانه باید خدمت نماییم. خلق کشور با فرزندان نیرومند خود قوای مسلح جمهوری تاجیکستان افتخار میکنند. ما دعوتشوندگان ناحیه رشت وعده میدیم که خدمت حربی و صاف دلانه اجرا نموده به خلق و ملت خود صادقانه خدمت می‌نماییم. در روز یکم دعوت بهاری به صف ارتش ملی جوانان ناحیه‌های منطقه با درک مسئولیت و حس بلند وطن دوستی به کمیسریات‌های حربی حاضر شدند. آمادگی خود را برای خدمت در قسم‌های نظامی مملکت به خاطر حمایت مرزبوم وطن اجدادیمان بیان داشتند. من صبرزاده فیضعلی استقامت کننده ناحیه سنگبار، ختم کننده دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان. پس از ختم دانشگاه با خواهش شدم با کمیسریات حربی ناحیه سنگبار حاضر شده اختیارم با صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان سفربر میشم. با جوانان گفتنم که به مثل من اختیاران آماده خدمت مادر وطن را ادا نمایند. در این روز با شکوه به نوازکارانی که کورس رانندگی را ختم نموده برای به صف ارتش ملی شامل شدن شهادتنامه‌های رانندگی سپاریده شد. در میدان قسم نظامی نوازکاران مشق‌های نظامی آماده نموده سربازان را تماشا نمودند. والدین فرزندان خود را به دوست داشتن وطن و خدمت صادقانه هدایت نمودند. جوانان را ما دائما در مکتب‌ها در همه جبهه‌ها برای آبادی و برای در صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان خدمت کردن تشویق و تقویت می‌بریم. با شرافیت سرور دولت امام علی رحمان روز تا روز شرایط و زندگی سربازان و افسران بهتر و خوبتر شده ایستاده است. به همه دعوت شوندگان مراجعت کرده میگویم که در راهی خدمت صافدلانه مرز و بوم وطن دائما صادقانه تیار باشند. حمایت مرز و بوم وطن، حفظ ارزش‌های ملی، پاسداشتن دستاوردهای زمان صاحب استقلال کشوری عزیزمان رسالت هر یک شهروند مملکت میباشد. محض با درک این مسئولیت پنج ناحیه منطقه رشت در فضای تنتنوی نقشه دعوتی را اجرا نمودند. در انجام جمامت تنتنوی دسته هنرمندان بخش فرهنگ ناحیه‌های منطقه رشت برنامه عبارت از صداقت به وطن و افتخار ملی را منظور حاضرین کردند. ҳамасола дар мавсими баҳор ва тирамо бо фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон маъракаи муҳими сиёсии даъвати ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон баргузор мегардад. бояд гуфт ки баробари дигар шаҳру ноҳияҳои мамлакат дар ноҳияи данғара рӯзи даъватшавандаи навазкарон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон дар сатҳи баланд доир гардид. дар ин рӯз ҷавонони сарбаланду саодатманд ва ватандӯсти ноҳияи данғара бо шукргузорӣ аз таъмини сулҳ ва ваҳдати миллӣ сари вақт ба комиссариати ҳарбии ноҳия ҳозир шуда нақшаи даъвати ҳарбиро иҷро намуданд. ҷавонони бонамгу номуси даврони соҳибистиқлол хуб дарк намуданд ки хизмат ба ватан қарзи муқаддаси фарзандӣ ва рисолати мардонагист. аз ин рӯ онҳо ҳамасола дар рӯзи аввали мавсими сафарбарӣ бо дасту дили нияти пок шуҷоатмандона ва далерона ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон дохил шуда қарзи шаҳравандии худро адо менамоянд. насли ҷавони имрӯз дар сафи қувваҳои мусаллаҳи мамлакат хизмат намуда дарси шуҷоату мардонагӣ меомӯзанд. امروز در روز دعوت جوانان به صف قوای ارتش ملی فرزند خود به کمیسریات حربی ناحیه دنغره برای خدمت سفربر می نمایم و امروز شرایطی که در قسم‌های حربی تاجیکستان موجود است در حقیقت تمام شرایط برای سربازان مهیا است. امروز با خواهش خود و آمده به صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان شامل شده میخواهم که خدمت وطن مادر را با سر بلند ادا نمایم و از جوانان خواهش به عمل می‌آورم که آمدن به صف قوه‌های مسلح داخل شده ادای خدمت نمایند. дар идомаи маросими бо шукӯҳи гусали ҷавонписарон ба сафи артиши миллӣ роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи данғара аз дастгириҳои ҳамешагии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ёдовар гардида зикр намуданд ки хизмати ҳарбӣ нишони равшанӣ эҳсоси ватандӯстӣ дарки зарурат ва аҳамияти ҳимояи манфиатҳои давлату миллат ва халқи тоҷикистон мебошад. бо назардошти ин имрӯз
шароити буду боши афсарону сарбозон ва таъминоти моддию техникии сохторҳои қувваҳои мусаллаҳи мамлакат беҳтару хубтар гардида дар ин самт ягон мушкилоту монеагӣ вуҷуд надорад. имрӯз ба хоҳиши худ мехоҳам ба хизмати модар ватан рафта ба мисли дигар ҷавонон хизмати модар ватанро адо намоям ва аз дигар ҷавонон даъват ба амал меорам ки марду навор омада дар паҳлӯи дигар ҳам ҷавонону ҳамсолони худ рафта хизмати модар ватанро адо намоянд ва сар баландонанд ба назди падару модар баргарданд. бояд гуфт ки ҳимояи неъматҳои муқаддас чун озодиву истиқлолият ва манфиатҳои милливу давлатӣ вазифаи ҳар фарди бонангу номус ватандӯсту ватанпарвар ва худшиносу худогоҳ буда ҷавонписарон хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳи кишварро чун нишонаи олии шарафмандӣ мактаби матонату мардонагӣ ва далерию боҳиматӣ меҳисобанд. дар хотима барномаи бошукӯҳи фарҳангӣ хотири ҳозиринро болида гардонид. дар варзишгоҳи коллеҷи тиббии ноҳияи вахш ба муносибати гусели нахустин гурӯҳи ҷавонон ба хизмати ҳарбӣ чорабинии рӯзи даъватшаванда оғоз гардид. имрӯз мо бо сари баланд гуфта метавонем ки фарзандони далеру шуҷои ватани азизамон бо хоҳиши худашон ба қувваи мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон дохил шуда мехоҳанд ки ватани азизи худро ҳимоя намоянд. ман модари хушбахт ҳастам ки имрӯз фарзанди ман абдуғафоров ҳасанҷон баъди хатми донишгоҳи миллӣ дар қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон хизмати ватан модарро адо карда истодааст. ман ба ҳамаи модарон гуфтаниам ки чӣ тавре ки дар дили фарзандони худ меҳри модарро ҷой карданд дар дили фарзандони худ ҳамон тавр меҳри ватанро меҳри ватандӯстиро ҷой намоянд. хизмат ба ватан модар барои ҳар як ҷавонмарди бонангу номуси ватан қарз мебошад. аз ин рӯ ҳар як ҷавонмард бояд ин қарзи худро дар назди ватан бо хизмати софдилона ва рӯҳияи ҷавонмардона иҷро намояд. дар заминаи дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон шароити хизмат дар қисмҳои низомӣ ба маротиб беҳтар гардида давоми 2 соли хизмати ҳарбии ҷавонон дониши сиёсии ҳарбии худро баланд мебардоранд ва ҷисману рӯҳан обутоб ёфта бо сари баланд ба назди волидони худ бармегарданд ки ин мояи ифтихору сарфарозии ҳар як падару модар мегардад. дар идомаи чорабинӣ ҳамчунин дигар иштирокдорон аз ҷумла даъватшавандаҳо ва волидони онҳо оид ба хизмати ватанмодар андешаронӣ намуда ба ҷавонон дар ҷодаи хизмати ватан садоқатмандӣ таманнӯ намуданд. ман фарзанди бонангу ба номуси ин миллат ба хоҳиши худ ба комиссарияти ҳарбии ноҳияи вахш ҳозир шудам барои хизмати модар ватан. омодаам дар ҳар як гӯшаи канори ватани азизам хизмати содиқона намоям. ба ин мақсад ҳамаи ҷавонони кишварро даъват менамоям ки барои хизмати модар ватан тайёр бошанд ва омада дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон содиқона хизмат намоянд. ба 115 нафар ҷавонон ки курсҳои кӯтоҳмуддати ронандагиро хатм кардаанд, ҷавонони бо азму иродаи ноҳияи вахш чун дигар ҷавонони тоҷикистони соҳиби истиқлол бо ифтихору сарфарозӣ омода будани худро ба хизмати ватан модар баён намуданд. ман хатмкардаи донишгоҳи молия ва иқтисоди ҷумҳурии тоҷикистон бо ихтиёри худ омада дар ноҳияи вахш дар комиссарияти ҳарбӣ номнавис шудам ва мехоҳам ба ватани худ содиқона хизмат намуда ҳар як порча замини онро муҳофизат намоям ва инчунин ба тамоми ҷавонони тоҷикистон даъват ба хизмат менамоям то ин ки омада ватани хешро муҳофизат кунанд. ҳамсолони азиз, ҳар яки мо ӯҳдадор ҳастем ки ҳар як порчаи хоки ватанро ҳифз намуда доимо ба хизматаш тайёр бошем. мавриди зикр аст ки дар рӯзи нахустини маъракаи сафарбарсозии ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон дар ноҳияи вахш нақшаи даъват ба хизмати ватан пурра иҷро гардид ки ин иқдом аз дарки баланди масъулиятшиносӣ ва рӯҳияи ватандӯстии ҷавонон дарак медиҳад. имрӯз хурсандиовар аст ки тамоми ҷавонони ноҳияи мо ба сафи қувваҳои мусаллаҳи тоҷикистон сафарбар шуда истоданд. нақшаи ноҳиявиро дар рӯзи якум иҷро карда истоданд. хизмати ватан ин мардонагӣ аст. аз тамоми ҷавонони
ناحیه و ولایت خواهش به آن میکنم که آمده در صف قوای مسلح تاجیکستان خدمت کنند وطن خود را حمایت نمایند. در قسمت دیگری چوره‌بینی برای این جوانان که بهر حفظ وطن به قسم‌های حربی و نظامی مملکت شامل می‌گردند خانی ایدانه آراسته گشت. گسیل نوازکاران در ناحیه فرخار ولایت ختلان با انعکاس واقعی روحیه خویشتنشناسی و وطنپروری صورت گرفته. آن در ورزشگاه مرکزی ناحیه به طور خاطرمان و تنتنوی صورت گرفت. فضای مناسب چوره‌بینی که از سیمای درخشان و پرافتخار دعوتشوندگان و والدین آنها جلوه میداد بیانگر این حقیقت است که هر نفر آنها را امروز با امر دل و محبت به مرز و بوم تاجیکستان راه خدمت را در صف قوه‌های مسلح مملکت انتخاب کردند. من بسیار خرسندم که امروز در گسیلکنی دعوتشونده ها اشتراک دارم و 2 نفر نبیرهای ما در این صف دعوتشونده ها اشتراکیم به خدمت مادر وطن میروند. در حق نبیرهامون دعاگاه هستیم که صاف سلامت مثل برادرای کلانیشون خدمت با سر بلند ادا کرده به پیش پدر و مادر و اهل بیتشان با سر بلند برگردن بیرون. در جمع آمد تنتنوی در ناحیه فرخار ساکنان و مهمانان، استادان و دانشجویان، خوانندگان، جوانان و زنان، سابقه‌داران مهنت و والدین دعوتشوندگان با شعار و آوازه‌های ترغیب کننده مقدسات ملی و گرامی‌داشت ارزش‌های والای انسانی اشتراک نمودند. محض توسط راه‌اندازی نمودن کارهای ترغیباتی و تشویقاتی در شهر و نواحی کشور امکان می‌دهد که جوانان با ننگ و ناموس با پشتیبانی از سیاست پیشگرفته رهبریت مملکت آمادگی همه‌جانبه خود را برای حمایت خاک مقدس کشور اظهار نمایند. تشبث اختیاراً حاضر شدن جوان پسران به کمیسریت حربی ناحیه فرخار برای ادای خدمت حتمی حربی در صف قوه‌های مسلح دلیل آن است که امروز جوانان ناحیه از سیاست خردمندانه و دوربینانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان پشتیبانی می‌نمایند. یگان مانع صنعی و عنصرهای بیگانه نمی‌تواند سد راه جوان پسران با ننگ و آر ناحیه فرخار گردد، زیرا جوانان دلاور و تهمتن ناحیه با عزم و اراده قوی و شکست ناپذیر این تشبث را پیش گرفتند. امروز با خواهش خودم به خدمت مادر وطن رفته ایستادم. می‌خواهم که خدمت مادر وطن را سربلندانه اجرا کرده و پیش پدر مادر خود باید سر بلند برگردم. در زمان صاحب استقلال کشور در برابر دیگر ساحه‌های خواجگی خلق اینچنین شرایط بود و باش افسران و سربازان و تامینات مادی و تکنیکی ساختارهای قوه‌های مسلح مملکت بهتر و خوبتر گردیده در این سمت یگان مشکلات مانعگی وجود ندارد. والدین دعوتشوندگان مطمئنند که برای حفظ خاک مقدس وطن عزیزمان فرزندان واقعاً با وقار و جسور و وطن دوست را تربیت کردند که برای ادای خدمت حتمی حربی آماده می باشند. از آن خرسندم که فرزند آخرین خود را به خدمت حربی روان میکنم و امید دارم که فرزند من فرض وطنداری خود را با سربلندانه اجرا میکند و با سر بلند به خانه برمیگردد. جوان پسران خدمت در صف قوه‌های مسلح کشور را چون نشانه عالی شرفمندی، مکتب متانت و مردانگی و دلیری و با همتی می‌حسابند. اجرا شدن نقشه دعوت بهاری در روز اول از آن گواهی می‌دهد که جوانان باننگ ناحیه فرخار احساس مقدس حمایت خاک وطن را بالاتر از همه ارزش‌ها گذاشته آمادگی خویش را برای حفظ سرزمین اجدادی نشان دادند. چون آنها همساله به جوانانی که کورس‌های کوتاه مدت رانندگی را در تشکیلات جمعیتی مددگار مدافع ناحیه ختم نمودند، در وضعیت تنتنوی به آنها شهادتنامه رانندگی سپاریده شد. همزمان بهر خوش و خاطرمان گذراندن این معرکه مهم سیاسی برنامه رنگین کنسرتی اهل فرهنگ ناحیه فرخار با سرود و ترانه‌های دلاشوب و وطن دوستانه پیشکش گردید که به دعوت بهاری جوان پسران به صف ارتش ملی حسن و تراوت دیگر بخشید.